ngo ndagira ngo untize iminota mikeya tubanze turebere hamwe ese uyu muhanzi Kiriku byagenze bite. Uyu muhanzi arembeye mu Bufaransa ubu tuvugana aka kanya. Kiriku Akili ni umwe mu bahanzi bagezweho muri iyi minsi i Burundi, arembeye mu Bufaransa aho amaze iminsi. Bivugwa ko uyu muhanzi yaba yararozwe. Uyu muhanzi agifatwa yahise ajyanwa kwa muganga igitaraganya, ndetse ubu ari gutora agatege. Uyu muhanzi bivugwa ko mu gitondo cyo kuri uyu wa 7 Kamena 2026 nibwo Kiriku yagiriye ikibazo mu mujyi wa Lille, aho yari amaze iminsi hahita hiyambazwa imbangukiragutabara yamujyanye mu bitaro bya Hôpital Saint Philibert. Nyuma yo kugezwa ku bitaro akitabwaho n'abaganga ku mugoroba w'uyu munsi, yari yongeye gutora agatege nubwo atahise ataha. Umwe mu bantu bamuri hafi yavuze ko uyu muhanzi yagize ikibazo cyo kurogwa, ariko ku bw'amahirwe ngo yitabwaho n'abaganga. Ati bamuhumanyije ariko Imana yahabaye. Mu gitondo yari ameze nabi cyane, ariko Imana yahabaye arimo aroroherwa. Ubu ko biri ameze neza. Kiriku Akili ni umwe mu bahanzi b'abaraperi bakunzwe cyane mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Amazina asanzwe ni Yusufu Akbari Niyonkuru. Yavukiye mu ntara ya Ngozi, aho ni mu gihugu cy'u Burundi. Yanyuze mu buzima bugoye bw'ubukene bwatumye ajya kuba ku mihanda, ariko ntiyacika intege ku ntumbero yari afite zo gukora umuziki. Uyu muhanzi yatangiye kumenyekana mu mwaka w'2018 abikesha indirimbo yitwaga Soma Namba. Nyuma aza gufashwa n'abahanzi bakomeye barimo Big Fizzo, bamwinjiza mu rugendo rw'umuziki nk'umuhanzi wabigize umwuga. Yakomeje kwamamara binyuze mu ndirimbo zirimo Washa ndetse na Aha Nihe. Yamugize umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba.